Gavana wa Meru Kiraitu Murungi augite we arienda gutura uturo tabwa Roji Murone akiaria South Imenti mathikone ja ithe wa munene wa Riti Ngugi obisine yawe. Gavana Kiraitu ariuga muoroto jwawe ni kuritira Ameru Ngugi iria abekire wirane. Ariuga o tabura Roji Murone rwebaga iga na kuingirita mwanka eriene kinyawe aterunga magucokaniria migambo na aregani bawe. Gregory Mureithi na Ntetweji. Ni kirima thiko ja kuro ke thwa Gideon Kimathi murungamiro wa Riti Ngugi obisine ya gavana kenyene kya muteo kama primary deniment ya bogaiti ara chacha itongerete mambura jaja MCs ba county Ameru bakimeneria ashore ba baraba wetene kionda kibengete na gitumage siasa atwi anto baigembe tutembete Kiraitu muno lakini ndibo ashweru ari ngwira Kiraitu aturitirite miaka iwili ituramwire turi antu bembe twabucokeria mukono uria bia nyukwe uria bia mweguru oku na inya bia njuri no ukwenda kawe na mbati ate we so baraba wetie ciondo oniru ari gavana bageyira kiondo kiuwe kana ki deputy governor oni kabaurira ndimbagi bachula cie takinya kugota ura thokwete gya wakoja mate kinya ndene assembly nyonete batare jaura kwera kwa kinya thokone kutega muntu ena mbu oba assembly no totore mwinge kutega bare bare na mbu daiji koro mbereria koro bagite kya deputy governor muntu una bui mutwe nawe mutongera baraba inge bunge ya county Ameru Victor Karethi akuneka muromo gucokera baraugite national cia gicaca bari nacio igure ya mpathonde ni ambunge no Riti Ngugi bwawe na baraba kirigira ndispodi kana bari nchokeria muntu mo kana baile baraba ethirite bakiwe tarieto muno Karethi kana majority leader ntukuheru aria nkaba disappointi tutibacokeria nontu ukeawita wicokaerio bora muntu urakwaria mantu yaku kumbokara ya muntu wanthu kana o mathikone jaja bamwe batongere ni baugite guti mutongeria ongela ingo ya Mount Kenya nkulukia Kiraitu Murungi. Governor, you should not be thinking about kingpin of Mount Kenya or kingpin, because I have told you even before, you are not just a regional player, you are a national player. Kuandikwa mitandao enge kingpin wa Mount Kenya kote muntu uye Mount Kenya ngurukia Kiraitu Murungi kote muntu konsulta wa Uhuru Kenyatta ngurukia Kiraitu Murungi kogo gatwikira stress uri MCO mieri iri miaka iri utuonia no ucindane na Kiraitu Murungi karanyu me Kiraitu Murungi we muntu munini wa gavana Titus Docho akiuria ntogo cha gicaca gukirwa au akigerio kia siasa gikama kwa 2022 akiuria baraba mbirite kumaka kigerio giki kagita kaka gukira political system yetu na kulingana na katiba tulivyote kulingana kura after miaka 5 so kigerio kia gavana mheshimiwa Kiraitu Murungi kibirite kuyeta 5 after 5 years watu sworn in the office on 18th of August 2017 ira 12th of August 2020 nyama yake thatu itadira bwega watu kimanda kiondo yana thina kigura kiondo iyo wasahau kabisa nawe gavana Kiraitu Murungi akiaria mamburi jaja augari tayari gucona baraba mwenete gicaca gucokia ucore bagwitite na mbere thirikari. Kiraitu Murungi ndaugire nditira korona ntukairi na nditira utata nabwi harosa avoid obstacles. We are going to make a journey. We are going to reach the ocean without spearing brand. We reach the ocean without having to kill each other on the way. Okiathone giki nacokirite miaria ya Raji Mwendia mwandiki munene wa kiama kia Jubilee ja kaunti ya Meru ya kumuria athure bamwe kiri maendeleo antu baraba kuringa gituma mono tumone na redione baumete gunto the most backward economically na development wise in Meru. Mheshimiwa urombe kura ciaku kiri antu baraba na metho tiga bau bangi baejane whatever. Even Bible says love your enemies. Kwa Raji hiyo mambo mko nayo wachane nayo bau kuwa batego tuane bato gata ushwa so that we can work together na turembisho mugambi na batrema barombere kuma moto kama wandini ya boga ita isti kichuko kia ubunge kimenti ya boga itinke ripoti la nteto shaweru betamure di Gregory.